Te kaumawhitu ngā kapa o te arawa ka tū ki te whatarangi whakataetai i te whare tapere o te Energy Event Centre a Pōpō. Nā reira e rima ngā kapa o te arawa, ka haere ki te matatini e tū mai rā ki Tūranganui a Kiwa, a te tau e tū mai nei. 1, 2, 3, move. He poto noa te wā e tae atu ai ki te tīmatanga o ngā whakataetai kapa o te arawa. Ko enei mahi hei whakapaipai i te mea toru karaka te ahinei, ka tū enei mo te tehi whakatihi, mo ia roko, nā rātou e hei hana nei, mai te rima tai noa ki te waru tēnei pō. E tāpai ana te rā Pōpō kia tauha, kia tāhauata. Me tanata mai te ataini, ko rāua te tehi huna i ngā kaunui ki te mahi nei. Tino hari koa te katoa mātou ki te mahi a te mahi nei mo te arawa. Nā te mea kua piki te kaute o ngā tīma ka tū ki runga i te papatakahi waiwai ki te kau mawhitu. He tohu nui kei te orara wātu aua mahi ki roto o te arawa. Some people travelling from Wellington, from Auckland, from all over to attend practices just for 30 minutes on stage. Kāre hoki e kore ka haruru te papa whakataetai nei a Pōpō. Ko tahi anō hoki te kaupapa, arā kia taea ko ngā taumata e rima. Nā kapa ka tū a Pōpō ki mua ia mātou nā kai whakawā ki mua ia te arawa. Koe hoki i tuātu. He ara i te mea ko mātou noho ko nā kai whakawā. Engari, ka tā mai o rātou pākeke, nā kuia, nā koroua. I noticed it in the past 2, 3, 4 weeks, the intensive rehearsals and the noho marae that people have been giving, and the fact that this is the largest participation of teams that we've had in our Te Arawa Festival since it began. A Pōpō ka mōhio ai, ko wai i hua, ko wai i totohu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.